What's going on, guys? This is Chattel again. Welcome to another class. Today we're looking at a text. It's called Surfing Superstar. Саламатсыздар. Бүгүнкү биздин сабакта biz Surfing Superstar деген текстке карайбыз. Let's begin. So, on the morning of October 31st, 2003, Bethany Hamilton decided to go surfing with some friends in Hawaii. The sky was clear, the sun was shining, and it was a perfect day for surfing on the big waves near the island of Kauai. The 13-year-old surfing star was lying on her surfboard about 300 meters from the beach. She was waiting for the next big wave, and her arms were hanging in the clear blue water. Suddenly, a 5-meter tiger shark bit her left arm and shook her backwards and forwards. Bethany held onto her board, and shark eventually swam away. But it took her arm with it. It also took a huge piece of her board. Luckily, it attacked only once. It happened so fast that Bethany didn't even scream. Bethany was one of the best teenage surfers in the world and was planning to become a professional surfer. Immediately after the attack, she thought, I need to get back to the beach, and will I lose my sponsors? Her friends didn't see the attack, and as Bethany started swimming back to the beach with one arm, they thought at first that she was joking. Then they saw the blood and quickly came to help. The really incredible thing about Bethany is that only 10 weeks later, she was surfing again in a competition. Less than a year after the accident, she won first place in a surfing competition in Hawaii. Before the accident, a lot of professional surfers thought that Bethany was going to be the women's world champion, right? Very few of them have changed their opinion. Okay, so let's look at the text one more time. Surfing Superstar. Surftun супержылдызы. On the morning of October 31st, 2003, Bethany Hamilton decided to go surfing with some friends in Hawaii. 2003 жылдын 31 октябрынын эрте менен Bethany Hamilton кээ бир достору менен Гавайиде серфингге барууну чечти. The sky was clear, the sun was shining, and it was токтоп калат да. Ошондуктан it was a perfect day for surfing on the big waves near the island of Kauai. Асман ачык болчу, clear, таза. Асман таза болчу, күн жаркырап турду, ошол маалда нурун чачып турду, and it was a perfect day. Жана бул серфинг үчүн эң жакшы, идеалдуу күн болчу. On the big waves near the island of Kauai. Чоң толкундардын үстүндө Kauai аралына жакын. So on the waves, on the big waves. Толкундун үстүндө on болот. The 13-year-old surfing star was lying on her surfboard about 300 meters from the beach. 13 жашар surf жылдызы өзүнүн surf тактайында жаткан. About 300 meters from the beach. Пляждан болжол менен 300 метр аралыкта, алыстыкта. She was waiting for the next big wave, and her arms were hanging in the clear blue water. Ал кийинки чоң толкунду күтүп жаткан, ошол маалда күтүп жаткан, and her arms, жананын колдору, таза көк сууда асылып турган. Ошол момент асылып турган, Suddenly, a 5-meter tiger shark bit her left arm and shook her backwards and forwards. Капстан, suddenly, 5 метрлик тигр акуласы колуну тиштеди. Bite, ол тиштөө, bit, тиштеди, өткөн чагы. Bit her, сол колун тиштеп, and shook her, жана shake деген титретүү, аны титретти, backwards, артка жана алдыга. Backwards and forwards, forward деген алдыга,
жана футболдо forward дегендер бар, то есть алдыда ойногондор. Bethany held on to her board and shark eventually swam away. Bethany өзүнүн тактайына кармап турду, тактайына карманып турду жана акула аягында сүзүп кетти. But it took her harm with it. Бирок ал өзү менен колун алып кетип калды, Bethany'nin. It also took a huge piece of her board. Ал ошондой эле, ал деген бул акула. Ал ошондой эле huge деген аябай чоң анын тактайынын кусогуну алып кетти. Ошондой эле. Luckily it attacked. Муну it attacked дегенде it attacked деп окуйбуз, so fasty. Luckily it attacked only once. К счастью, luckily, к счастью. Жакшы ал бир жолу эле атака кылды. Once. Болгону бир жолу. It happened. Бул жерде дагы баягы бул silent D, то есть келтирип токтоп калып. It happened дегенде айтыш кыйын, ошондуктан it happened. It деп туруп токтоп айтабыз. It happened so fast that Bethany didn't even scream. Бул ушундай бат болду, happen, случиться, болуу. Ушундай бат болуп өттү, что Bethany даже кыйкырган жок. Scream, кыйкыруу. Didn't even scream. Bethany was one of the best teenage surfers in the world and was planning to become a professional surfer. Bethany дүйнөдөгү эң жакшы өспүрүм серферлердин бири болчу. Жана профессионалдуу серфер болгону become, становиться, болгону пландап жаткан эле. Ошол маалда, пландап жаткан эле. То есть ошол учурда. Immediately after the attack, she thought. Immediately деген немедленно, сразу. Атакадан кийин сразу ал ойлоду. I need to get back. Көрдүңөрбү? I need to get back деген. I need to get back to the beach and will I lose my sponsors? Мен пляжга жетишим керек. Кайрылышым керек. Жана мен спонсорлорумду жоготомбу? Her friends didn't see the attack, and as Bethany started swimming back to the beach with one arm, they thought at first that she was joking. Анын достору атаканы көрүшкөн жок. Жана Bethany неме кылып келатканда, сүзүп келатканда, пляжга сүзүп келип, бир колу менен сүзүп келатканда, алар баштап she was joking, joke деген тамашалап жатат деп ойлошту. They thought, баштап. Then they saw the blood and quickly came to help. Анан алар канды көрүп, blood, канды көрүп, but жардамга келишти. Жардам кылганы келишти. To help. The really incredible thing about Bethany is that only 10 weeks later she was surfing again in a competition. Аябай ишенүүгө кыйын нерсе Bethany жөнүндө. Бул болгону 10 аптадан кийин эле ал кайра эле жарышта серфинг кылып жүрдү. Ошол маалда. Less than a year after the accident, she won first place in a surfing competition in Hawaii. Less than a year. Less деген аз. Бир жылга жетпей, меньше чем за год, после случая, эмеден кийин, ошол окуядан кийин, accident негизи жөн эле окуя эмес, просто бул негативдүү бир мааниси бар. Accident бул авария, ушундай бир чыр-чатак дегендей да. Бир жылга жетпей эле ошол окуядан кийин ал Гавайиде өткөн жарышта, серфинг жарышында биринчи орунду утуп алды. She won first place.
Before the accident, a lot of professional surfers thought that Bethany was going to be the women's world champion. Аварияга чейин, то есть ошол окуяга чейин, көптөгөн профессионалдуу серферлер ойлочу, что Bethany аялдар арасында дүйнөлүк чемпион болот деп. Very few of them have changed their opinion. Антип ойлогондордун бир экөөсү эле өзүнүн пикирин, өздөрүнүн пикирин алмаштырышты. То есть алар баары ошентип ойлочу да, анан пикирин алмаштырган жок. So